Kim uylagan indi diste yıllar davamında uzara iqtisadi gına tugul, dostlarça yaşagan Türkiye bilen Rossiya arasında günlerden bir günne oralar suunur deyip. Sişembe günü Siriya işiginde Türkler tarafından berip çürülgen Su 24 samolyotundan son Kızıl Türk yorlarına buzla okşarı kildi. İnbeniçe eşitip Moskov turistik yolga şığını tıya kileşekte şiklevler iqtisadi humanitar tormaklarında kıloçlarga mümkün. Eytirge kerek Türkiye'nin Tataristan bilen ilimteleri ayru şatığız. Elige ide dibe itesi kilmi. Soңғы 2 yılda bizge kırtılgan investisiyalar summası 2 milyar dollarga jite. Bu gümumi kulemnin 25%. Dürüsün etkende eşkuarlar gadi halıqta münasebetlerinin joylanуына ümit ite. Bilgiçler fikri Oyzat Şemerdanov materialında. Su 24 samolyotu köpe gündüz Türkler tarafından berip düşürüldü. Mine bu kadrlarda onun pike revişinde düşüp tau artında yugaluğun көрерге mümkün. Paraşuttan sekirgen ekipaj komandiri su ışılar hücumundan havada oğulu. Vakıyadan soň şunda Россия президенті müracaat bilen çıktı. Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. Türkiye ise Rossiya samolyotunun Türk hava yoluna kirip şikni buzuda gayıplep çıktı. Onların resmi maglumatlarına göre Su 24 uçkışına 10 tapkır kiseti yasalgan. Şundan sonra ol Türk istribitili F-16 bilen berip çürülü. Türkiye özümilligin alğa tabada şunday ısıllar bilen saklayışağını sızıkladı. Harbiy samolyotni berip düşürü'nün anın logikası mantığı elbette bikseyir. Hatta Avrupa illerde anar netice yasaganda alar da elbette indi NATO ağzası bulgaç Türkiye NATO biz ana hopluybiz degan fikirni aytdi. Ama lakin şul fikirden tış bu yönelişte fikirni devam etü bulmadı. Bunda gayet Türkiye'de bir nende narsa bir sheksizde Türkiye'nin siyasi yetakchiliginde. Chunki shu Suriya vattig'lu hamda bu kunda shu İblis devletine nindir maddi yardımı, başka yardımını ko'rsatib, albatta ol bir nende siyasi yetakchilikni masayda tan ish tugul. Kim haklı hem kim gayipli ekanini izlewde hazır ma'na yo'q. Putin bolsa Türkiye prezidenti Erdogan da kompromisga barırga jeyinmay. Ama şunisi ochiq, Rossiya bilan Türkiye arasındagi munosabatlar shin-shinlab buzuluga tura. Zo'r shaharlarda shul hisobdan Qozonda da hazır Türk Respublikasi elchiligi qarshida protest aksiyalari o'tdi. Türkiyening o'zida vaziyatni anglar uchun biz Istanbul shahrida yashovchi professor Nodir Davlat bilan Skype osha ilimtaga chiqdik. Moskovda Ruslar niçik elçilik binası aldığında protest işlegen bulsalar manda da şunlar. Lakin umumen turmuş devam etti, ellen indi zor özgeriş yok. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Erdoğan yaptığı kişilerin fikri, eğer uçkuş hava şiklerin buzgan iken, Türkiye'nin bergen kararı dürüst hem urunlu. Erdoğan'a karşı bulgan kişilerin fikrine kilgende Erdoğan şahsi hem gaylevi meselelerini kaygırtıp ilini soğuşka istiridiler. Urus samolyotun berip çürünü hoplamılar. Rossiya bilan Türkiye arasındagi nizo birinchi chiratda iqtisodiy bog'lanishlarga oyoq chalashaq. Eng ilk Moskva turistik yo'lga shig'uni tiydi. Rosturizm hisoblawincha bundan Türkiye 10 milyard dollar aqchasini yo'qoltirga mumkin. Hozirgi yo'litini uyushtiruvchi kompaniyalarda yo'llanma sotuvdan to'xtadi. Bunga qadar Rossiya bilan Türkiye arasındagi bo'lgan vizasiz rejimda 2016-yil boshidan bitirilgan. Turistik o'zak Antalya shahrida yashovchi millatdoshimiz Fani Ziyoli shundagi ishmakarlar ham xalqning fikrlarini bizga telefon osha yetkirdi. Mesela biz Antalya'da yaşagach, Antalya betinde turizmden akşa işli bütün narsani hazır mine turizm sezonu yapılır, turist kilmez degan korku da var. Turist kilmir miken, oteller tolur miken, akşa işlep bulur miken, ilge akşa kirmez deb o'ylayb Antalya avul xo'jalik bilan shug'ullanuvchilar jirak jimish, yashicha, qoida satabız deb burchilab. Bugün Türkiye Rossiya iqtisodina muhtojmi? Türkiye Rusya'nın iktisadına muhtaç deyip eğitim bulmuyor. Dik mesela muhtaç anın tabii gazına. Yani biz Urus gazı bulmayınca kışın yılına almamız. Ayrıca bu gaz dik yılını için yine kullanılmıyor. Elektrik enerjisi işlep çıkarı için de kullanılıyor. Tabii Rusya baştan o gitti biz tuktatmamız. Bunu sizge tapşırığa devam ederiz. Lakin ikinci bir ihtimal var. Beylerin küteriz. Beylerin küterse tabii bu halka bir kıymet getirecek. Ama
kışın tutması için bu tabii gazga iyileştik, bir rahatlanıp kullanırız. Bu yakına var. Татарстан белән Төркия арасындагы багланышлар Советлар Союзы таркалгач 90-нчы еллар башында башлана. Шул вакыттан бүгенгә кадәр Татарстан өчен ул иң якын дәүләткә әверелде. Россиядә Төркиянең иң зур консуллыгы да нәкъ менә Казанда урнашкан. Без аның хәзерге бинасы каршында моннан юл аркылы гына басып торабыз. Билгеле вакыйгалардан соң объект бирдән күренгәнчә хәзер көчле сак астында. Илчелек бинасын төрле яклап полиция хезмәткәрләре саклый. Татарстанда чит илләрдән җәлеп ителгән инвестицияләрнең чирек өлеше төрек эшмәкәрләренә туры килә. Бу 2 миллиард долларга якын акча. Алабуга махсус икътисади зонасында бүгенге көндә Хаят Кимия, Кастамону Интегре, Шишижам кебек ире җитештерү предприятиеләре эшли. Төрекләр Татарстанда иң зур теплицада төзергә җыена иде. Хәзер бу проектларның киләчәге билгеле түгел. Tataristan'da hizmet görgen 250 Türk şirketi var. Onların citekçileri bulsun, işçileri bulsun, işlerini taşlap giderge mecbur bulacaklar deyip oylayız. Bu da 2 yıl içinde Bikrekli Türkler için ziyanlı. Ekonomistlerin hesaplamına göre Türkiye'nin yuvaltıları 20 milyar dolar giresinde bulacak. Eğer de Çin məhədə aralar izlese. Әлбәттә, Мәскәүнең Төркиягә карата төрле санкциялар кертүе үзенең икътисадына да файдага түгел. Әгәр Россия шул исәптән Татарстаннан төрек эшмәкәрләре китә икән, инвестиция да, аннан салым да булмый дигән сүз. Табигый газны сатуны туктату да аның өчен файдага түгел. Шулай ук Россия Төркия аша газ юлын үткәрү проектында тормышка ашырырга тели иде. Төркия һәм Россия өчен инде бик зур югалту була. Биредә нинди дә булса уртак фикергә бар килү булыр дип уйлыйм. Биредә инде бүтән мөнәсәбәтләрне бигрәк тә икътисад өлкәсендә бөтенләй ул чикләүгә барып җитмәс дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә дә Татарстанда эшләп килгән төрле төрки оешмалар әлбәттә аларның эшчәнлеген туктатып, аларны Төркиягә кайтарып җибәрмәсләр дип уйлыйм мин. Икътисади мәсьәләләрдән тыш әлеге низак татар-төрек мөнәсәбәтен дә бозмагай. Россия мәдәнияте министры Владимир Мединский милли республикаларга шул исәптән Татарстан һәм Башкортстанга халыкара Тюрксой оешмасы белән элемтәне туктатырга дигән мөрәҗәгать белән чыкты. Билгеле булганча, әлеге оешма белән берлектә Татарстан моңа кадәр масштаблы проектлар оештырды. Төрек видение, Төрки дөньяда Габдулла Тукай елы, Казан Төрки дөнья башкаласы һәм башка проектлар. Беренчедән без Төрки дөньясындагы birlikке nidir ziyan gelir deyip bik tık borçlabız çünkü soңгы yıllarda Türksoy aşağı bulsunmu, başka türlü uyuşmalar aşağı bulsunmu bik köp çaralar ötkərib, ortak çaralar ötkərib biz özara aralaşaydık, özara bir-birimizin medeniyetinde, iktisadında, garip adetlerini, yollarını öğrenerek ben birlikte tabi umtulaydık. En zor kaygım şu, Tatarlar bulay da çit illerge bir çıkıp yürüyemiyorlar. Onların en köp gelip gitken illere hem az da bulsa tellerin anlaganları illeri Türkiye. Tatarların Cırçısı da, büyücüsü de, jurnalisti de, akademiki de, studenti de hem hadi bulay turistik maksatlar bilen kilişi Tatarlar bile gelip gitti. Hatta Çin'de yaşayan Tatarlar Türkiye aşağı Kazan'a varıp yürüyorlar. Şulay Türkiye'den Kazan'a varıcılar var. Arada öğlenişler buldu. Demek ki bu kişiler arasındaki münasebetler üzülse takım biz karangı bir çorga çumar edik. Bunu tabii kim de dilemez. Айза Шаймарданов, Александр Гуринов, Татарстан, атналык күзәтү программасы өчен.